Bok, ja sam Janka Krašovec. Ovo je moja životinjska farma. Konji su njezina najveća ljubav. Jahanjem se počela baviti u 11. godini, a vlasnica je medalja iz europskih i svjetskih natjecanja. Ovo je trenutačno moj najbolji konj. Prošle godine sam s njim u Zagrebu na Balkanijadi, prvenstvo Balkana, bila treća u seniorskoj ekipi. Tako da on je sad, kako nije sezona skakanja, ima malo odmor, pa se više šeće, ide u ispust i malo uživa zarađeni odmor. Ovo je konj Clintano, jedan od konja koje imam u treningu. Svojih jedno 4 komada, iz 4 konja treniram, a on je jedan od... Ovo je jedan mladi pastuh koji je onak malo u akciji za sve, a ovaj ga voli zezat. Svakog dana ovako ih se prošeće, da na šetanje, da se malo razgibaju, da nisu svaki dan, cijeli dan u boksevima, pa onda dodatno još idu na trening. Ajde. 3 puta dnevno hranim konje, u 7 ujutro, u 1 i opet u 7 na večer. Dobivaju mljevenu zob i dobivaju dodatne brikete bez zobi, ali čisto malo za raznolikost prehrane. I ovo su gore vitamini, to ovisno koji konj nešto dobiva i nešto ne. Svaki konj dobiva drugačiju količinu hrane, jer svaki ima drugačije potrebe. Jedan je radni konj, jedan je u treningu, drugi nije u treningu. Ovo recimo malo ždrebence, 6 mjeseci je stara, tako da ona ne treba toliko puno dobivati koliko dobivaju sportski konji. Da? To je Ciki, on je moj vječiti pomagač. Kad ja hranim, eto on tu sa mnom, pa me traži da ga mazim, pa stalno nešto. I on jako puno priča, isto mjauče, stalno nešto. Baš te ne razumijem. No njezina farma krije i druge domaće životinje. Vilma, dođi, gle, Vilma, dođi. Bravo, bravo, izvoli. Giceki, Giceki. Vilmu sam prije godinu dana dobila od svog dečka jer sam izrazila želju da bi željela jednu vjetnamsku svinjicu. A onda smo ju odlučili, opa, ne ju gris Vilma. A onda smo ju odlučili pariti i evo sad imamo još od 9, 3 dečka su ostala. Daj 5. Daj 5. Bravo, bravo. Dobra. Uglavnom za hranu će sve napraviti, tako da sve je moguće ih istrenirati. Jako su pametne i super se tu družimo, jel da? Pa ja. Ovo je TJ, izvoli. Ovo je Bleki i mali Koko. Zdravo, Koko. Zdravo. Duško, Blondi. Ovo su bračni par. Duško i Blondi. Oni su došli zapravo kod mene, završili zato što sam mami kupila patke da ju jedu puževe golače. A ona ih jasno nije željela i onda sam diču šta ću s njima, nazvala ih Duško i Blondi i eto na taj način su oni završili kod mene. I uvijek im nejasno neki gico dođe pojesti. Sve šta se god stigne. Kokice su stigle zato što su mi slatke, zgodne, nisu obične kokice, to su nekakve kao minijaturne patuljaste kokinkine. Duško i Blondi imaju evo tu svoje jezerce koje svako toliko oni skupaju se, cijelo ljeto se kupaju, čak i sad po zimi koji put. Di ste ekipa, dođite, bravo Niki, bravo cura, ovo je Niki. Nju imam ona je sad 6-7 godina stara, imam ju od kad je bila ždrijebe već dugo. Ovo je gospodin Virtuel, on je pastuhić, vidiš kako je zgodan. I ovo je Anuk, mala kobilica, nemoj se svaditi Niki. I ovo je mala mulica, Josipa se zove. Ona je isto ždrebence, ona je jedno 6 mjeseci stara. Nakon ove blatne priče koja je ispunjena ljubavlju, sigurno je jedno. Bili smo na snimanju kod Janke Krašovec, hrvatske doktorice Doolittle.